I ngā tau ki muri ka pātai au ki au anō he ringa toi Māori rānei au. Nā runga i tērā whakaaro, kua huri taku kawe i aku mahi i ēnei rā. Kia ora, ko Josh Kiwikiwi tōku ingoa, he ringa toi Māori ahau. He uri ahau no Ngāti Wai, Ngāti Hene me Ngāpu Hoki, e noho ana ki whangāre. Ko aku mahi tuatahi he whakamāhana pēnei te tangata korikori. He mea nui hoki te kawhe. Kātahi ka kōwhirihia ngā waiata, ngā pakihere, roki rānei, ka karawhiua ngā mahi peita. Noku e tamariki ana, he ringa toi tōku māma, he ringa toi hoki tōku kuia. E hono ana ngā mahi toi ki o tātou tūpuna. Ko ngā tino whakawewe, ko ngā momo kara, ngā momo tārai, me etahi atu mahi toi pēnei i te rāranga, i te whakairo, i te tāmoko anō hoki. Nā ēnei āhuatanga hau i whakawewe. Gold leaf is real gold, genuine gold, and it's been compressed so finely that if you just blow onto it, it will start floating away. But this is better for doing things like moko kauai and kanohi and finer details. Yeah, now that one wasn't perfect, but I quite like it, quite rough. Mātua Bob Ross, happy accident. It's never a mistake, it's a happy accident. Ka kuhu au ki ngā momo toi huatau pango mā me te kaura. E whakaatu ana i ngā pūrākau o ngā wāhine e toru haere ana i te onamata me te inamata. Ka aro au ki ngā wāhine Māori, he kaitiaki mā tauranga, he kaitiaki whakapapa hoki rātou. So we are at the Shutter Room Gallery here in Whangarei. Yeah, I come here to see Ali, who books me in to get all of my artwork reproduced. Ko te tūmanako, ka rangona, te Māori, te wairua o te mahi. E hara i te mea me kite noa iho i te mahi ngari kia rongo hoki te atāhua o tō tātou ao Māori.